IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Inpakamo ni Sangguniang Panlalawigan member Hanson Chua nga ikarkarigatan ti Junta Provincial ang maipababapay ti presyo ti kuryente dito Ilocos Norte. Segun kan kuana, kitkitaon da dagiti mabalin pay a pagkolektara na ti probinsya ang mausara kan makatulong iti Pannakaibaba ti mabayadan. Inayon na naiget ti koordinasyon da Governor Cecilia Araneta Marcos kani Vice Governor Matthew Marcos Manotok iti Department of Energy tapno masolusyonan tinadakamat a problema. Nupay kasta kinuna ni Chua, may san iti probinsya iti Ilocos Norte ang nababa ti baybayadan na iti kuryente ngam kalikaguman dapay a maipababa daytoy kan may pasubli ti single digit a presyo daytoy. So actually iso ko na may sabay nga at Adalen tayo tatan hopefully mapagbalin tayo nga medyo napinpitas hoping to find ways no kasano nga detoy kuryente tayo uray mesa tayo babaanin. We are happy to announce that no hopefully we can make it lower pa kasi ito'y amin di agro produce hopefully makasolusyon tayo. I believe our governor and our vice governor have been working closely with the DOE finding ways no kasano mapagbalin tayo di ako. It is the dream and has been the dream of many of the past Sanggunians, I believe. Kabayatan na inbatad ni Chua, aday to'y kat saan ang maikari ngam Adalen da, anasaya at dahil posible awaga sa tapno magunod ti arapaap ang maipababa ti presyo ti kuryente dito'y probinsya. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.